ubo hu se donkuma no nso no wo ma fatuntum e de bibia gu wonko mu te se de se omo matriculation se graduation na wo mo yo na nso eno no so hu se ya twero bibi aboso a ni nyina no na eye kokko akuyafo no dia ana obese wo ma twero sa uhu se no wo mu kura kokko na ensema mampanin bobo so no ebi ne se eba yesika sem ene ne ntoto ye kwan ye fa so edi yesika etimi nya bi ede to ho the friend say financial and as a fiscal discipline no eno wo bo so pa ewie no wo che se aban no aye krado abo so se wo betumi adada niemani na ne nka eni adane a enye yehu sa aseye aginsemu no ne nyina sanso ayeye commitment reform just wo dane niema ama atumi aso afi wo adwempo se wo man de ye from pa economic challenges no obetumi adanda no ama emu agwa mayen na temamufo eho asanfro wo mo se wiase ne ye akurakuma enti bre dane a na wonso wadane wo hu bi enti Ghana mampani ebo sa digitalization no nso ho asam so kwa ye befa so atimi aye na tu na ene ya nantese ye dwumadi aye die nyina no ebetumi abona yi na eno nso beba mu saa gese ye wa apomuden papa enti apomuden mu no na no yewura chasa misa ya wo somo my Ghana obi a wonom wodidie bia no wonya papa yeso mfa so ya kai ball no a ekwowie ye de ne kwa ya sabia oda ambulance m eduru ha ye sama mfa no company ho eduru ha enti na no otese na adwo kire no mpa wo kire no bed syndrome no eduba bia sade te na mampani se sa hawi no dadwunu wei obone ho mpense obetimi atwa aba e de ahwe ano na ebeba beye ade a aba besene ko a thing of the past na bra wo kasa no wo kire se wo so akofuna mu an wo suai no ewom se wo suai kire Ghana ne mpanimfo ewomu nanso ade kura wo suai pa se wo begina no wabɔ ho ban a won kwatimfiri ne kwan so no eye oman mra ne nchama constitution no enti eno nso sade bo oman ho bra ne de ka sa man mpanimfo nyo na so obi fom oman mpo a kwa ye mfa ne mfa so no sa pepepe na wo di so na wa amana nso ho wo san bo enwumasuam na maadwoa ma memfa mpem ha na fe ko adepa so bra na de no obobo so no de obese me capture ye no emu bi ne me da say ADEPA APAM dada aba me yenhwe ensema hodo a o mampani di tu dwane bi bia ye bi nso a APAM antimi an capture ho no na ewo nkrata no so ne yenhwe ho nso ewia na me so me de na tato Adwa me da say Ghana mampani ne His Excellency Yewura John Dramani Mahama wakasa pa na nsem bia waka ye wo hyase no wo kire mu se wone na ban NDC amanyuko wo mabɔ wo ho modini yi na wo mo ba wo mo eba ye no wo mo de wo mo so ma meche dollar no amfa nhye wo botom na emom ekwan a ye fa so amasidi no enya ahoden no wo mo afa so wo kire mu esi wohwe mu a 2024 no said na inflation no eniema bua na ehwihwihwehwen se akonfirm no na ejina 18% na ni nyina mu no nkakran wone na ban no etimi aye ho nuama kwanimu ama sese said ye hu oman mu no eniema akoyie na wo kire mu se eniema pa wone na ban NDC de agu akwan mu nti ama wo mu de wo hu ni se wo mo aye adwuma enti ni sese oman ni mu aye de nensemu bia wakaye eno no na memfa wunra mu ewo eye military ensemu esanse arehosemu na no esi ye stampede no ye nyina ye bekaye a ye nuano mu emrante kwa ene maba wa bia wo mu ye senko mu pe soja adwuma akọ ye ekọ ase na wo mu do so nti bi mutietie bi so no eho no wo bonsem bi so ho se eho behia pa se asojafo dwumadi a yedi ni wo manyi no wo mo ade niema pa begu akwamu yie enu nti no wo yese wonom ade ewiemu hyen foforo bi ebeba beka ho enu so wosi ne koso ene biwo nso akade ene tunsa na se accoutrement ya asojafo no behia enu so no wo mo mani akoho yie ene de won be ya boa ama bambo ho nsam no etimi agina yie no eno so wonom ebeye wose adehia wo mo hire wonom emma
was stampede no emu no wo mabusua nyina ahyeden de na wo se empanifo ye no wonom aye afabio wo mo ana wo mo eprepra no wo mo gu ayasabia empanifo hye ese wo ho ebeto wonom wo se Nyankopon ya domo a 2 new military barracks na wonom ebaba be establish ewo adwumako na afi dambai na etumi aboa ama bambo no so etumi akoyi wo se Nyankopon ayadom Emma sesen kakra Ghana for enya gidie ewo omenposi adwumako nim esanse ye hwede Inspector General of Police Tete Christian Yohono wone ne mrantie no ebo adwuma no a efe na nipa ya ade a wosayi esanse sede abonefo sam no sese eye ni na yakokire womo eye ni yakokire womo nti ama sese Ghana ade hye yeda ye ni kum yetimi so da ye entini ye nya police service no womo mu egidie bio ye no so wode mu ensam etudwa na Ghana mampani ese one amamai bi anasa omanyi ene amamai bi ekwaso aka wo ho abom na policies anasa enhyehyeye pa ebetumi aboa amaga na etimi afa ne tampefra nti yemfa ne se ebi amamai ye no na twa ye ho ahia sei no eno no wo mo ayire wonom etamu bare na yetumi edi eye kasubom ama omanyi nso akwa anim ebio okasa ya betire mu ekwan a wonom befaso na womo a champion women empowerment meye benti eno de wasimitimi eka so pa se wonom ebeboa ama ema so ye boye ho so ewo yendwumadi ahoduo mu ema ye boye ho so ewo aban nwumakwa ahoduo mu afa ba na manwosemu a ni nyina no kwan a wone na aban ebefa so na wonom empower ne yie no eno so wo kan ho nsam ewo ni so na no emu na eba no passport mu nsensam nso a kanene ne ehu se ye line tetenten na ye kwakwa ye passport bi ohono mu abusia 3 days na line kura ye se nu so se no wasi ye decentralize no entini mantam dunsia ni nyina no Ghana mampani sei na emu makoma nson na passport centers ni bi ni ho se mpanimfo adama wanum abiebie passport centers wasa enso na aka no ya wo boss na Western North kura eka ho bi entin se ni de Ghana mampani His Excellency Yewa John Dramani Mahama se sawo kwa ye passport se enne na wo hyase a ennefo no makoma edunum 15 days won sabe kan passport ehun hia so kwa di line wasi we wotena wo phone so ana sententan fidie ni so a wo ye obi bia kama wokọ ya na kire se wonsa aka wade 15 days no so wachire mu ebie won so wase wane amaman bi no amaman be se makomako edu baako 11 countries na wonom ede wo ho atale wo mo entino de ye friend visa waivers no yanya bi afrisa amaman makomako edu baako 11 countries entino Nyankopon eya adomo a bibia betumi akokoyie e wo honom no so wadi mu ensam etuja ewo sona no emo Ghana mampani say policies ya hodo ana hyehye ye mapa ya wo mudi gwakwamu ama emabunu enso ye ho otoyen wo mayim no wonom adi gwakwamu na emabunu no so anya nnwuma no bi aye emabunu no ye ho atoyen yenye sika de aguye botom na wo kire mu say government apprenticeship program wa wode eba ye no wo mo target eye emabunu be say 10,000 Naso no ewiase no na increase akọ 100,000 na out of 100,000 no wamo etumi engage mabunu 40,000 ewo mu a sabre ya wono ne ye kasa ye mabunu 40,000 na sa government apprenticeship program no wonom a benefit ye edi every honom na wose wo mene bo anum nsu aguso na de ye frɛ no partisan dual citizenship no ya wonu kire mu se omudi hu bill ekotu mu ewo mrahye bedwam no wose wono wo support se bibia betumi akoyie enti no se de be ya omanyen so bibia bekoyie na obi nkwaye se ai me yase masini mesanso ya hani no ne nyina no ehon nsam no ekoyie ewo nensam eka yenim ebien wasa aban ni hwa animu SOPM wo Eastern region, Central region and afe Bro regional. Wanum ekwakosi 3 new garments factories
was Samantha me and saying to Umbesi Baku or Western, Umbesi Baku or Central, no Messi Baku, so I will be na and also etimia buanti garment factories and a wenum ebesi ho. Na ebano garam se moons and samua wamuti brew water gas and one. Ghana man penny say 1,644 brew water gas. And now where you guts, yadu more a cock. Mfimfini mantemo afe atoye ene atoye tifido emantemo ema wo mo kwakwaboa ama ensunsu ano so eni atie na wase 9 mo sadwumakuo no wo mo asport 21 identify hotspots bi ewo miaye bi a eno no 9 mo sofo ekotake ho yie pa esansa wo hwemu ayesesa 21 hotspot areas no wo mu tu afoma gudie no kwan bone so pa anti 21 no hwampota mo so de ka ho ese 9 mosofo no ebeba so na Ghana man pani se mining no eye key cornerstone ewo omai bia mu in terms of economic development enti no said ye beya ye betumi adandan no yie ne atu no papa mu na ama omai no so atimi afa ntampa fra no sanse ye tisika so eya na ekom de yen enti ne nyankopon de ahya asase na se ne kwan pa ye befa so a ye betuo no ama omai no so atumi anya musika e de abo omai no ho bra no eno so eye key factor no so obo so ebie na ne nsam enkaye mu bio no eno wose wamu twasene so wamu ensembe mu wase wamu allocate 20 million Ghana cedis e de kwakwasha film sector nim na timi aboa ebio 20 million Ghana cedis korona bi nso e kwa creating industry nim na no so etimi aboa wonu mu dwumadie na ne krakra mu no bra wade ne nsam ne ba awie ye no ene wo kire mu sei yen kai se yen nyina ye nipa baako ye nyina ye nipa baako ya ye gina ho ama adekodia baako enti na se ye botaye ye baako ye nipa baako ne ye botaye ye baako na yensan kai bion se oh my Ghana eso sene political party bia ewo mayim enti me ye CPP me ye United Party me ye MPP me ye NDC ye hu say oh my Ghana eso sene ni nyina enti yenyi ni nyina akwa fa to nchen na ba Ghana ho asem ne yenka yenwene Ghana ho na ye ma Ghana enso enkwa animu Mirase ABENA ADEPA Kofi na omampani nkasa yemu no enema bebre no obobo so na mamemfa wo emfa sango yi wo hye ase no wo kasa de fa abibiman eho se Ghana so ka abibiman ho de na esese ye hye ne ye ho adwuma na wo se abibiman yatena sumu ache ebredu se ese ye bahan mu na ye free se ye ka Africa ina ne ba ni ta level ne kura enti edu bra ye be free se ye participate wo mo konti ye nkobi debi sesia ne ye free participation ho aba leadership enti se bibia sisesi abibiman ye benya kandifo wo mu a wo betimi a champion initiatives a ebetimi aboa wo man no enti eno so wo ka ho asem afei se bra no ne ye de ye ho eto amahodo so ne tichu ne abrofo no se bi adwadie mu se humasua mu se mpuntunwuma mu ene ye adwadie bibia ba ne akokra ne de aba wo se ye free sa dependency ho no na ya ba self reliance se yankasa ye duru bia ya ye betimi ahye ye ho so enti eno so mampani boss wo se eno nti na NDC aban yi wo mariata so senhye ye beboa wo man no ene wo mede ba begu akwan mu na wo ka abibiman asem wie ye no ena wo ba aban dada no adwuma a wo mu gya to ho de ma NDC fo wo se aban dada MPP fo efri akonwa so no inflation ni entimi nka ho asem inflation wo mu gya ne kakraka eto ho afei se asetena mu yedie na wo fom enti high cost of living no ejina so nema boye den obi ko high dan wontimi ntua aduane boye den transportation ne boye den enti ama asetena no aye dendenden wo se NDC for they will stop at nothing se won betimi aye nhyehyɛ na ede ahosan abre Ghana fo wo kan ho asem afei Ghana cedi no ayedie no eno so omampani kire mu se wo mo baaye no wo nkrofo no so wo ma arrest cedi no wo se wo mo baaye no they did not come to arrest the cedi wo mo baaye se wo mo beye ni ye se de beye America na dollar no edi cedi ne kon wo mbetoto ni ye ampampan so Ghana fo nyina di adanse se ene
wo hye ba bia na dollar ni gina MPP fo apen so a enne NDC fo ba ye dollar ne ba bia gina no eye omampani eka ho asem enna wuyi sikasam no so ho asem no edisi nchen ya wo se bose a MPP fo burugu ho no na nya asem kuma wo mo boya mo man na afi ba bia ekono na ese ye de sa de wo hwa 1 year ya wo ma ba betena so idi a kyesa said de MPP fo be ye ya ankoye no eno na wo mo de pepa edi afri ho na wo matimi atoto niema ama niema akoye omampani eka eno ho asem gold board wo se o man ni sikasem gold board ne ye venture baako a eba ye bibia etumi ekọ enkan enti eno so omampani eka eho asem 24-hour economy wo se eba be create enwuma ama eniema etimi akonkan na saa enhyehyɛ na wo mo de ba no wo se 110 million Ghana cedis eni sika aban no eyi esi ho se wo mo de behye saa 24-hour economy enhyehyɛ no emu a ne nyina no eyade se ebetimi akonkan na aboa ama oman no so nhyehyɛ akwanim na tema oil refinery omampani am forget wo mo oka to ho asem wo se ye kasa de tour is back na chese wo ma san eba begina wo mo enan so biem sanse adwumakuo na dampan ache wo se ye kasa wo ma hyase ye processing enti crude oil wo mo be process na bedandan mu atimi dia ye petroleum product ahodo bebre na wo mayi emu eno so ho asem wo kan ye wo kan enu wie ye no eno wo be kan akua na akua ne ho asem no oka enkokọ nketenkete program ya aban dia base se de be ya ye nkokrakra nkokọ fosui ema ne megu wo man emu no enu nti no wo de nkokọ nketenkete ne eba yese eno no betimi aboa ne wunya akokọ no enum miensa wunya edu na wankasa wakohwe wo mo ebeduru echi no na Ghana ye local chicken no eno nko an yedie ye be ye kura di wo Ghana ha ma na boroso ma ya package bi e de akwa ama no ne eno nso wo kan nkokọ nketenkete ho asem wo wie ye en wo beka food inflation eye nuane bo wo se ye kasa yi ene e bia wo a wo be kasa aduane bo ma afom wo Ghana ha no na wo ankasa no bibi tarwani ase bibi tarwani ase e de kire se wo se eyade a niema bebre no a inflation abafom nuane bo no egina yiye ya bibia etumi ekọ enkan na ensam ne de omampani bobo dodo no a eso omampani bobo dodo no aso but mayenkodi nkomo bi emra sesi a nana opon chicheku eye yamane boni a woto nkra efri emrahye bedwam edeba na state of the nations address no eko awieye no opon chicheku ono no wo parliament ho binti enkomo bi aka akire ya ye beko na yakwa akohye opon chicheku te menka ma hai mejo swadwa bibia boko emrahye bedwam nyamiado yo state of the nations address no aba awieye enkomo a ewo ho no mo esese tiefo nso hunu free parliament ho no fato asoma yansa medase enkomo ne de edo so but me kan yera George Oparado a wono anoda imebunu ano ewo aseye a woda no na yene ni enkomo ti awa ye misa ne so far so good saying ana ochifa ewu the state of nations address 85 FI na be yes so kawo enkomo promo ona we mo akwa ba so 5 all right so quick one ona we yan president akatewi say ni speech ni say the speaker is saying crime. He's reported to the good people of this country. They are Ghana focus on. When it's in the state of the nation, he told them exactly what is happening in the state. That they are Ghana years. He started by admitting the challenges we face with the economy and what we've been able to do and turn around the idea. And he charged on almost every sector of the economy, from finance, foreign affairs, the policies on foreign affairs, what we are doing. And in the Mapa, and that's exactly what is excellently communicated to us. Okay, aside the Niama Obo, so no Wakatafa, a Mebrunia face or a crown Ronsoa, when an so bit my see Munso. What are Master Minister? Do you see this first time Mampeni was ordained some way to Ghana? It's the state of the nation, so everything that is happening within the state. This is the time he tells the people. This is the only opportunity when you have extra this year.
my editing asset and summer. So the air cost of mining in our car or in Juma or creating all kind of problems they're being here. Or just use the cocoa prices, and the person but the baby I want to be, not it is a banner. Minority were disappointed. They're always disappointed. No matter what, they're disappointed in their numbers. So they're always disappointed. So almost some day, they're fan casted. Yeah, dream of mine home. They left us where we are today. And I know my penny about 10 in your around. And so we should be grateful for what His Excellency is doing and his ministers there. Thank you, Honorable. Oba, yeah, can I say, many a year in Penifoni being sure, Omo, a babashe to make the NBC and no winning Komotiawa, any song say, so far, Umura, my shepherd team were Mampeni, some of the two Jano, Diabena, Eja. Also, we see whom a young man can eat them on the 2 January. Yamapa SOMPA 106.5. Now, we want to found a Jawadama since in Bisagan and India senior, who should not share with the people in common thing. A former MP. Oh, really? Yeah, so at least your word, your little no, not at all. They are former MP. But your MP when he found the constituency. So you can relate them. Be only me voice, but be a former member of parliament. Party, yeah, me woman, me real. Okay. What's that party? By me real. So referee, you hear that? Into no, Madra. Opo, honorable Swan Kasa. Mamma has said, so, honorable when you're in income. Honorable Usi Tando in New Komotiawa, a year president State of Nations addressing. Honorable Yamapa SOMPA 106.5. Okay, what a Roma. As we know, always Gusi being a real man, no one knew more a cocrano, or on Yabufra. Send a woman penning commodity FI. Oh, and there you can say, or say, the Ghana Desisia, yes, a Ghana, yetting a corn, they are what in now. Yama or mine, but didn't put to no opening. What can say, never be say. No man, I say, Sebi, economy, corruption, or theatre, we are Sebi on your program. After this, sure, dear today, how will you describe Ghana in the next year? One of hope, one of purpose, and one of hard work to succeed. Thank you. Don't put Mr. Medasi. In the honorable Gusitando, and no, and common. Mammy, right, and common. Aqua no. Mo nana me na wasi ye pa say wunya update fufuro bi ana say bia members ni bi nsuna do ana wa let me na eja ye twa watum na bibi atimi akonkan abusuafo na opon chicheku eye yamane boni wode amane boyi efri eye emrahye bedwafie na ebaaye na chese wo share reactions eba edi every state of the nations address no a empanyifo mienu a one wo mo kasa no George Opareado ena edi kan kasa ye ena Yera Gusitano na eda 24-hour economy secretariat na no enti ono so dia ohun ne sese de ne omasife kɔ no so we de bibia de na kwan mu na se de na manugusu a me kasa nsa na ye ne opon checheku akodi nkomo no na me kan ne mahodo bi a omampani ebobɔ so na yenhye ehumasua na no omanfo nyina tawomaso se anka mampani beka akyerɛkyerɛfo yi asɛm kakra kora na yehunu sɛ wo mo a yɛde wo mo kai a yenye ntua wo mo kai wo mo epe postings yi a enya maaye anka mampani beka ho asɛm so asɛ kamea kɔ sɛ these days no state of the nations address ne yedi hu nkomo a yatro yebo ene education ni aka revenue ni aka agrek ni aka but sɛ eniema particular yebenya specifics no ewo ensemnum se okay ye ka homasua ho asem a omampani se enne afi edi yanimi bosomi etoso sei na wotwe edi ho sei ye beye we ya ye we no eya sa breakdowns no yenya
yenya wom enti ye ba ne aye ni konkro ne ye de abesi ho na education sector no emu no ade a mekase e bia mampani kan ya wo boss specific no kra na ya nkyere date and time wo kan ba ya nkyere se bia afie di yanim yi ana 2027 ana 2026 e bia November mu ana December mu da bi but o mampani se aban ne e besi school adan ni KG fo benya emu 200 enti kindergarten ye besi 200 primary schools no so wo de 200 ena JHS fo so de ne ye 200 Sompa FM o mampani eka ho asem ena fe law student fo so ye ka wo ho asem wo mu a wo gentiti aba be ya lawyer fo no wo se kane no student loan trust fund na enko wo side en cover law students wasi enche law students won benya access to student loan trust fund eno so omampani kan ho asɛmti enema mienu a me hye ne nso ewo ehumasua ensɛmu nso eno no afei wasan kasa fa akyerɛkyerɛfoɔ ya wo munya baabi na wasi NDC aban de bibi e ba ya frɛ no teacher dabre no eye sɛ yebetimi anya accommodation e de ama akyerɛkyerɛfoɔ no or it will be established. Yenim ye kro ye beba ni yenim how government intends to roll out sa program no but omampani kan ho asem enti ye bema wo momre na ya hwe ba bia teacher dabre program no eno so ebekwa akoduro wo kan eno ho asem ye ba apomuden ensemu a omampani say nursing training allowances say ya regularize it first na ye kan alawa na se niema kuma bi ne esikafia bi ne etwa de amom da bi sesi a woso o ma ye nhyehyɛ ya ebekoyi ankasa eye nursing training allowances no wo mo a wo mu yi free ho ne ya restore enti ye wo ho afa recruitment wo se ye befa nurse fo ne apomdi adwumayefo ne ye befa wo se tam NDC aban na ebe ye sa de no enti se wutifie no wawie nursing training ana wawie medical school na wo posting maye wunya adwuma nya omampani se mu no nsuo ntwan ope enye den ya enche wo mbetoto niema se de be ya health workers no ye de mu nyina begu aban ketua homa pono so na eniema timi akonkan wo wie ye no wo de adesede eto apomdi adwuma yefo nanim sadaworoma se wo ye medical doctor se wo ye lab scientist ana technician se wo ye nurse ni se wo ye midwife ni etutu akurase a kɔ ne kɔye adwuma omampani se ye to wo ma ehyehyɛ sɛ incentives no wɔn bɛba na kɔyie di amamu enti wo kɔ hɔ no ma nyɛ sɛ be wo kɔ hɔ nsapan na mmom hyehyɛ wo hɔ aban na ye edi amamu afei sɛ Ghana ya reho pa sɛ ɔwɔ bɛka obi ne ye se ye nya paneɛ ɛyɛ snake mpaneɛ amfa anwɔ nipa nti nipa na wu wɔ se NDC aban wo mo ɛbɛma saa de na ye a thing of the past. Enti de ye friend no snake venom manufacturing herbs no atena ya wo mo ba be ye enuro ya ye de ewo wo ka wa ye de wo ema venom no efri wo nipadua mu na wutimi nya nkwa no ye be establish sa institutions ni bi wa ha enche ya nkasa se wo man Ghana ya ne be manufacture sa enioma no na etimi aboa afei wo wie ye no wo ka to so Omampani John Dramani Mahama and then the State of the Nation's address no akwanhyia na ye de na kopie mu ewo ayaresabea ne ye se empani honti no yemfa nipa ne nko wo se won pese wo beti bibie mu wo Ghana ha na megide se saa asem we ye Omampani kan ye ne ewo mrase bedwam wa bra wo deliver State of the Nation's address no na eye abrante Charles Emisa na rehosem a esi ya ene Ghana ye nyina yabo tuntumi mene wo kasai Charles Emisa womo ekopene korabre enen womo ye yie no na wo hwe sede ye de abrantie yi ato ho na abusuafo atwahia ne adofo na womu su na maame a ne ba ne abrantie yi na akwakoya rehosem womo atwa adwo papa nenso enya ba enti ye kasa de Charles Emisa no Ghana fo nyina ente se ene State of the Nation's address ninti ebo 12 no na ye fanti yentimi amfa news no ncheche mu no ankasa other stories no amma but ye wi a eye 5:30 ye betena se na ye di nkomo a enye den ya Charles Emisa
na sem no ye bebo so but ne tenti ne tietie nyina ne se wo makopɛ ne korabre ene na wo hwɛ sɛ de na maami esu no otwa adwo ne nuanom ne yɛse abrantie ne kora no ne sister medical doctor yɛse ne papa champion ne charity organization bi a wo mu donate empa emma hospitals ne papa o run charity organization bi a wo mu eboa ayaresabea ene akadeye eno na ne papa ye ne nua ye medical doctor ewo central region se western region ho baabi na ne nua ne se wo ono no wo adwuom na se wo bi ba ho ne ye de nipa ne yare ne ye de ne ba na ho popo ne mirika wo pentam de ahwe nipa no eye ne ya se ne ono ato ne nua bema na ne nua no antimi anya nkwa enti omampani se at no point ene sese ayaresabia bia ye de yarefo beba ye betene no away because of no bed syndrome no enti ene wo so ewo omayi emrase bedwam enti apomden ensem a omampani kan no ebi ena mabobo so no mamefa wei entwato na afa me mabake emram na akwan so wo kan ho asem rose no omampani se ye kasai akwan makomaku aduonum 50 ena ye under construction ya contractors gusu a wo mo ye wobobo bebrenu a edin ebi ewo bono ebi ewo framantemu ebi ewo atoye ena ebi ewo mentifindo enti sa road projects ni nyina no omampani echiemu se eyade se contractors egusu a wo mo eye de se wo mo hyase enso enche wo mo ebepesika na ya awode contract no en wo si ye wa kwan ni bi wo nso aban dada no wo mo antua ho ka ye awode contract ne ba ya antua enti NDC fo ba ye wo ma betua saa kwan na ye awode contract na ye ntua no wo matua ni nyina anti contractors ebekwa akogu kwan no so na wo matimi aye adwuma ma Ghana nso eniema atimi akoye enti eniema kakra omampani ebobo so no mamema aba emrem na ejanso emfa ye enwie enti between now and 2:30 no na ya sorry na afi for God and country for nso aba beto so adwa asamba ko a Ghana mapani eka ya mepese misiso ema Ghana de hye eti enese wose affordable housing projects no wane na ban be hyemu kena esi no koso na wane mo hyase sagrame housing projects no enche kra mbonse niema egugu so de denden na wose womo ye adwuma e wa aban adwumam afi ankrankran adwumam no womo betetetete dan so womo sisisi dan ni wi ayetete so nti yamfa se bia wo ye adwuma na aka be se 15 to 20 years amu akọ retirement no na wanya adan edan na wanya no so a wo mfasika boom e na ekotua ka na emom womo tete afiri salary ni mu kakran enti ni by the time wo be kọ retirement no na edan ni watua ka wi na ayodea enti no no eya asem de pa nya asem ketwa enti wa mo hyase aye ni nyina se ye ne ahe ho ene ye ni akotwere ye din na wanu mo de tete ye kakran be kọ retirement ne nya full house na no nso yetimi adem ama ye ho adwe yen ya wo kan mu ensam na wo se eba no climate change nso a empanimfo ani kọ ho papa said ye be ye babo anti wo kire mu se wo mo allocate sika bi ede kwakwa boa said ye be ye betumi amadwumadi a wonu mu di ne ho so atumi akoso wo se 24 million metric tons ena wonu mu eye budget no wo mu ede hyemu na wo hwemu a wonu ede emu kakran kwakwa hyehyemu ama bibia ekoso na wo se 64 million metric tons ena wo mu authorize ye under article 6 no ewo eye Paris agreement no emu no ene wa chechire mu enti no climate change so eda wonu mu akoma so ya won behwe na bibia akoso sanse Ghana Meteorological Agency kura na sen wo mu chim se on person mu ye authority na wo mu hye niema mu kena akade ene biaye wose wo mu timi kire wo ma hye mu kodu no emre wose ye de ma wo mu no mo de ama wo mu na wo mu nso dwumadi a wo mu di na aboa eme ye nso ye nyamframa papa home awia papa timi abo ensu papa tumi ato enframa papa timi afa ye ho ye nua no nso tumi anyini ye ewa ho di mu na Ghana so ye nso yetimi akoye nim ti climate change no so wo kire mu ensemu ewa ha no wose garamse no sense ase pa nam so ma football pitches no be say
ojire mu se we safo tenazia obechire mu a na wase ye forest reserve no 288 no galamsey asay mu 44 ya sa 44 no wuhwe mu ase ye football pitch na asaya enka be say 7504 football pitches na asay nti galamsey ni de wanom ehwe abo wo moden etu ase na bibia so atimi akoye na say 288 na emu 44 I condemn to Grebudia, a hard drain, ya or minus so, a bit to me a high in that chain. Was also mentioned Skytrain. Skytrain, no, when you're from a hammer boss room. Was say, dear, one would dear Guaquamu, ya got one more, she said, $2 million US choppable dollars to see car, a quasher Skytrain, mono. Wane ni mpeni mfuo de niema guakwemu ema wanom yehu adwuma gidi enti ne sa 2 million US dollars na kwahye sa Skytrain sky ne yehu kra ne yehu train no ye be hu sky na na chese yetua ni ahwe wiem eno so waka ho ensem na sa ghost names no de bia wo mu ya yesi ye frim so beba na ghost names sa hyem eno so wo mu hwe ho yie esa se ebo aban no eka ya enye asem ketwa ye no so wachire mu ewo wase wane na aban no wo mo amenebo anom so aguso corruption wanum etu ase afiro mayim Ghana man pani so na no eno kan ye entine keta hyehye ne proye kankan dream die no wo mu tu ase na wase attorney general department no ena wonom eboa ena afi office of the special prosecutor wo mo so eka wo mo tamase ani na ya hwemu se corruption no ebetu ase e de afiri wo mayim ne krokro mu na memedemede no ebe wie na apamato aso no was 2025 budget ya one more approve ye no aban no ebo ne homodene ese eniema efa no anti corruption agency wo mu dwumadi e wose wo mu dini yie num no wo mu diniema ne gu akwamu said ye be ya efa no corruption ho sensem a yetimi etu ase afiri wo mayim enti Ghana man pani his excellency Yera John Dramani Mahama Mr. Babio ni so na no mu nsem ni bi ena mede atosuwe enti no edoso nsam de okan bi pa apam so right ma pam nsum neja mo ensam no de mampani bo bi so pa na ewie no wosan beka airport yi enkomo de na no na yekotoka wie nhangina bia adane Accra International Airport yi eno so waka ho asem no wo che se terminal 2 no kra no wo mo san ba be ye ho adwuma pegemu ama adu international standard adu prebetu afiri terminal 2 na kwa amano ne bi tu afiri amano ne na ba besi ho eno achi no eba wie mihyan akone ebadie ya enkoye se bia enkana de no nko miamia hodo nso eho ebi nu ho no nso no aban wo nhyehyeye se wo beye ayebi aka ho ama adu pre akone aban so no wo maimu ebetimi akọ pa na wo ka kuafo asem no se de donkuma de koko ewura parliament ho na wo mo ade na egugu wo mu komu no eno nso wo ma kyerɛkyerɛ koko nsem agusu wo bɔ koko wala no se wo mo ka bia ma kuafo eno wo se sa koko bo we a aba no kwa bi so no obese beka se is a step in the right direction na chese ebo no mom aba ma kuafo de ebe ne de nem so hyehyɛ ya aba ne de agu apono so no enni chebi ebewie ekuafo ekoko ekuafo wo mbete de na ebo no nso kura eso ati wo mbenya bo a wakoma ebeto wonye mpapa na kuya no ho nsem an wo chese aba ne nai ekuaye no ho na saa nkokɔ nketenkete a wode hyɛ Ghana fo bo a na ebinum de aye huro nsem no wo mo de ne nami no ansa ne mpo ebe hya ase an wo mo pilot o dodo na anya bi pa be sempem ku wo mo enhyehyɛ de da ho na wo mo asade factory abeka ho ende say factory no wo mayimu yetira yeye okwa ahafo a wo mo de bi isi bechem eno na ebe boa portrefo no nkokɔ nketenkete nkosuanom se de besi adandanani aye na ade foforo ni nyina no eno ebe koso afi ebuna pu ye fam nso no factory no wo mo tira yeye wo mo nso ensa ka bi ena akosirementi fete no wo se wotwe nani an wo hwe fete no wo se wotwe nani an wo hwe bra wo mbefa amanyi edi firi so no mansem se de na wo mo sunsumu fidie bi pa se apa no nke mungu wonso nenso waba aboso ene ekitafo no no wo mo eka bi ebem se wo manyi
yɛbɛtumi anya baabi pa da ma yɛasoma dwo yɛn ne yɛsɔde nso yɛbɛtumi de yɛn nsa akyerɛ biribi so sɛ ampa yɛayɔ ama bi koraa san so aka akyire ɛne yɛsikasɛm ntotoyɛ no mempɛne ɛbɔ no nso so nanso ne nyinaa mu no wɔwieɛ na donkuma no nso ɛkyerɛ sɛ wedeɛ koraa a wɔbɔbɔ so yi wɔn hu ade foforo biara na mmom ade a wɔn hu sɛ ɛwɔ mu yɛ deɛ yɛ adagye mamu Dr. Bilbil Baumia ne dia yɛwura afanyɔma kenkan wɔmfa ma no sɛdeɛ twerɛ no kaa sɛ mɔmfa ya edi adanse pefee ɛwɔ sɛ timamufoɔ hunu no wɔn nkama timamufoɔ hunu enya sɛ asɛ so na anyɛ hwee na mmom wɔn na ayɛ biribi ɛna afe baako pɛ ɛna wɔn de ayɛ saa nneɛma nti ɛno nso yɛ nkɔmɔ a ɛkɔɔ so nnɛ ɛwɔ badwafie hɔ no ewie deɛ na ɛnenam akyire madwoa na ɛgya wonim sɛ ɔmampani ɛka kuka kokofoɔ yɛ asɛm yi wɔmampani ɛbɛ justify new price na wɔn de baeɛ no wɔse or recognize koko akuafoɔ no wɔn consensus yes but ayete sɛ wowanduo bibi ne SOMPA na wa enjoy wɔkyena aha enti wɔkan na mampani sɛ wɔbɛsere sɛ wɔn nya abotre mfa ma no na saa prices na wɔn de ban sɛ wɔn anyɛ ne saa sesi ya wɔkyena de no yɛnte wɔkyena no ɛbɛyɛ west akyɛn deɛ yɛhunu sesi ya no te so wɔka ne siensi so saa enti wɔ sɛ yɛ ade a na yɛ very tough decision nanso na ɛsɛ wɔfa ɛyɛ prudent na ɛsɛ wɔfa enti ɔmampani ɛka ɛno ho asɛm afei wɔ CCG fo nansɛmu ɛka nkutoo mampani sɛ ECG fo wɔn record losses too much Central region omo de buy was it Central region na some omo manager no ho ne de omo de buy na kire se ade hye ne de kapa nti no opo match so metua nye honko enya se omo de na ba na kire nti no omo de buy na me se ne mpanimfo omo ani hwa Western region san se ne ma bi nso wo ho no aha wo mo hwe ho ye ne se Ghana mampani aka de ato so ene onko bu no East nso me se pia bi ansame ba ne nso still ebi no mo de ka enti no ene waka ne say ye no kre was one recorded losses too much enti wo mo ehwe structure power sector no iye said ye be ya consensus ni na be ho adwuma se na nse mu prepaid ho asem yi ba yi ye twani nesa adwoa say na a whole ministry bibia na se enye nipa o se ye nipa ba ku bienu bia na ebia ka so kire no ho but when I say the whole country obia wo consensus na yesi de na ekoso amo se ye nim ba bi efiri how enti eno no ebetimi aba se wo mo asabi wo mo tape powers no from unknown sources say illegal connection no so wo eye ohaw na eno no eni dinku obi account mu de ye ya ne se eno ane ye kɔ ena Jerry ne ye share story bi o se baby anu wote no guy bi wo fie ho maami bi o use ne kanea woni meter all right se na wo bia fa akire tape ne kanea na wabra woni onim enti wono no onim se to 200 cedis e bia de bitwa 1 week wo se wo monitor ya na light call off na branch enso kanea ne de call off ne kanea ne dum ya na guy ne so de ne de dum eso aso wokotogu suwa na ba start ebonyom like enti ase o she na so edu se wo mo che bela ontua bi enti ase wo monitor ya no se da bi wo be kwako electrician bi no wa ba abehwe papa ne ba ye no na wasi ye mami wo didi gu account na woni mi say ye be disconnect guy na line no efiri mami ne wankasa wa maho wa me complain say e ba ne say na minya kanea na ba ne say na boni o ohu ne boni enti we ni po de akwaye individual ni ntino mami ne wahu akire na wo mo tape from abide direct no so wahu enti ni si judgment ni so mo emomani na ho e bi direct current no yes wa tape afi ho what you say nje du ba bi a say electrocution light a che obi wo soro ni nyina wo de was a was it's all money na ho
Obumo mani na hopa na. Nkofo ye adwuma wo me. Nkofo ye niema. Enti omampani kan energy sector ho asem se ye hwe anim se niema ebetimi akoyi. Wo wie no waka corruption so ho asem kakra. Na corruption na waka ho asem no wo se iyokofo womo investigate ye kasai cases said dey iyokofo anim a womo investigate ye 432. Wahwe corruption cases the akonu no the report ya yokofu asi no koso no 432 na 432 no emu 15 pe na ye prosecute asa omanya ho evidence exactly bibia eda ho a ebia dance say 15 na de aka ne enti hwe over 400 cases 15 and they under prosecution. But the affair say we cross 432. And it's a 32 nim kra ne yet is 15 year 400 a catch. 400 a catch. Still correct. And sana sat 20 something year working. And you will research no baba na wo so asate 420 plus. And see woman to recover the friend of luxury vehicles no. Yeah. Yimudi ni bi. When you mudi ni bia. We ya ne de na ye beto ni bia. Wo manya bi. Obu oho no ma wote Ghana ha. Ka wotwi ne bo eden sen kwan na ode nam so no Sompa FM ka wodam wotwi na ya ne se dodo no abehwe no mrantie no eyifuo yi nkran eska fo internet fuo yi no mo dia begu Ghana ha no mo twi na hu anu wani aso gan e be o se okra de chese wa mabi no wo se bi wo ho adodo no ebeba no nkrata ni ho baby anipa ne konya asasika wo hedi pa ne kra bra bo bia wo timu e wo krom ha ne ka na wo na ye questionable enti wo matimi recover sa e hyen no dodo no a enti eno so ho asem wo honom afei bambo so wo kan ye maame adwadifo no mu ntosifo ya ena no rehosem kosi ye wo bokine o mampani kan ho asem ena afei enrade ye si ye wo senya breku yetimi rescue wo mo no eno so wa bo bambofo na baso security agencies ye marine police fo wa bo asrafo abaso police fire service ade bia constitute security agency e wo Ghana ha no we have the technocrats we have the men and women betimi aye adwuma no enti eno so omampani e kan wasem ti ye nka se in a nutshell no issues a omampani ebobo so ne e wo state of the day address no and ebini esini ye de amawi bibie ni ho akam nyasam kotwa owie ni nyina na edom kuma ba no de ni se enye microeconomy ni ebedie nye microeconomy ni ebedie edio kan kan odan akwan no ya na etene o na macroeconomy ni ene ni edi kan de bi o Yatia. Enti no se Ghana for ntwen. Nyankopon ya do Monday. Edom kuma no to the true state of the sona. Ebeba mountain. Okay. Edom kuma ba no de ne ko nya faleza. We de mampani aka. Enti ase we. Nemo omo se de omo hunu no. Duada na omo so da kan. Monday. Se ye twen wo mo. Se nya microeconomy ni be dia right. Enti abusuafo na chese dia akwakosie eno no ene omampani nsem a wokọ bobo so ewo mai emrahye bedwam ena yeti sesia no yempeki be se ewo eyibeye 13 minutes bi enti me yemfa course yemfa course ebo 2:30 a na yede asi number no 0260 1960640 0260196064 0260196065 0260196065 enti state of the nation's address na yaka wasem eni nkyiremu ya ye de abai won so ubetimi abo awrem na wakire wadwene ewo ho 0260 196064 0260 ade wo mususu se mampani beka ba bi ode fa ebeboa won enti afrefo no de mampani kan de ne wo mo hwehwe no na waka wo ma sase ekura efe enti ma yenko hello good afternoon
Hello. Me pacho temenka. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho dini baby ofrefi. Pacho Midi, Peter Banini from Labadi Estate. Labadi Estate, me pacho yentio. Pacho Aini. Right. Aiko. Yeda CP. Then I'll be table. We see the State of the Nation address and I'll be born. Mpacho esa. And I'm because say I see a home and I'll be born. Me pacho no. Se utie bi. Pacho Midi from beginning to the end. Okay, nti mpacho yenti wadwenche. Maybe to be very honest, expectations I was not expecting anything. But because when he says President Mahama, he knows his bearing, he knows his left and right. That's what I say. He knows his left and right in the sense that he means business or bullion as a nation or will respect money who was a president and our self-respect when you miss pop. When he say the general and control. Believe you me, 37, you need the DI or Ghana. But believe you me, he is deeply involved. Even when his people inform him, he also has his own way of checking. Say, the actual people so man no. Hey, I'm pan. What I say? Okay. Me personally, no, President Mahama, the respect, kind of respect I have for him, he will never come and tell lies to us. And to me, seriously, he will be there that being seriously. I'm not exaggerating. Right. Truth is one. Yeah, that's it. Yeah. From the body estate. All right. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Me pacho dini baby akase free. Me pacho frame ya me kase free pram. Ya wa o kase free pram yenti o. Me pacho ma para mo boy ya we say. Ejuma dase. My ADEPA, my church and some more the corner can bluff. Ghana here national development plan. Ghana here a new plan can see a pa as such on my penibia bar. I don't know what to occur this war. Manifesto, and here deal. Ghana here manifesto deal because manifesto no, MPPNDC manifesto no, and wow, mine. Ghana here national development plan. Here you find. Priya kopin samale say na yedro say na mo fanto aso priya kwa flawo say na yedro say na mo for your school sam ya water education dia Ghana plan esese enda ho obi abebe bia omra mediso Ghana police service I was say IGP I was say police for eto abadi to IGP immigration ni na was say eto aba na mpenifo na nkasa omo to abadi tusu sa mpenifo ni na enti sa manifesto no ana sa amamuofo yi afa ho adi freedom free one is there one district one factory and go quantity na omu bia one side quite to one side na omu manumu afa ho di die no mani punto da ho street light ni aduma ka kwa ni na sai ensuo ni ho enyema basa enti Ghana here national development plan na manifesto free ho amanpanyi ba I was here busa say apply ni say no again na obetumi e dia ka ho so say na metumi dia ka ho so ati ase enya sa obi obaka se Ghana ni sika bia oboa that asa amanyokuo mienu omun panyimfuo no mu na edidi wo oman ni mu na oman ni puto da ho Ghana ko ba bia ko bani he ya ko he ni me traveler me a ticket driver to quite ko bani right now working na so daman say adia oye Ghana puto ni ko ni na say kasa na nyamu radio station for ikwana ado so ni etimi bia oman panyimfo yi de omu ti sigra na papa meda sipi ya meda sipi ya meda say hello good afternoon ma'am in prom today adom me pacho odin baby akasa free asori bani kwa bukuru adese kwa bukuru asori ba wadaro mayenti wewie unya holiday bi ya akododo ho ho mama ye kama entontom ni ho you unya holiday na akosi agwa bo agede mo beko Dubai no onpa mo mra kwa bukuru a na mo may enjoy empacho ne ya no wa sponsor no wa hihye bibia ma ye kama nya me behira wate problem ni ho dia se mo ba beko fum ye beko se ne nyina ka experience ne ho oh yes mbeko fum akodom ba mbenya beko fada awie ma me pancha akese ma
incoming national chairman, you report here, Jaco. Oba Dominic Abenya, a program TDI is the country. Very small, but Dominic Abenya, MPPA chairman. Mammy, my brother send the blessing. I mean, Shiramu, president, the Commonwealth, Shebbe, the Memsa, Samedi, Mine, the Nekana, or Kaya, Mosoma, Becano, but no group me say, you know, any GDO, name some debris, no kind. Because the CA, no, say. And some of Kafa, Coco, Seven players, and they decided time and a cook was over COVID by a teacher for between a few days, 8 months. I bind the honor at Jomada. I was able to try to say, own fab brimon good to me before so now the mission so over shares of an ab and me. Randy had recently a Shakaisa who do a matoto, a Buko board officer. It's not going to be a fan share Coco for the year. Who buy electricity in someone? Mammy, as some way, no fan side of the insurance. Doom so FSA unity, not a do there, the number the cassette MPP 4 ball, who see the one that no more. You I know, the real Nipper clear light. Mammy, light be quick, run chairman, Maba, 1 so much. Pensioners a good feeling, the girl never some I assume. I want to mean turn lights no normal them yet a panel pensioners a go show my seat. I want to mean turn lights normal them because 200 Ghana now 200 Ghana will say the child now opinion some now okay massa. Mama, which let the woman now see a bomb by saying I'm a boy Juada. I don't come out for the back. Mama do a mine no bobre. I bet you Ghana. You must say there's the mamma say. A queer for say. So small be up on Monasua. Also, be a near stepping and near secret or to come no good in a wooden one. What was real for? Sabi a Munquan yet Ghana, a Munquan yet Ghana, Hayedia, Ukaka, Yaya, a motion to say a Chimusika so clear mobile media. Mammy, and this year, Mammy, now I say, Meda CP. 0260. Good afternoon. Me pacho dini baby o kasa free. Pacho ya fami atama me kasa fe assignment deni. Atama me yenti on free assignment. Me da fe. Me fisher as Antego Abuaje. Antego Abuaje fe te deze mama fora me nre mu daji sene. Eni ene de udem. Ya buru so man penya samone de me say amanfo wo nsam amubeta ho de wonka. Nso no maami ante akochi Abuaje amen sanka no na ehia me. The program oye ukuda ene fida dia ma fra ma send message put am mpa me na nso nchira madwin. Ene de Ano na mi hia no beto me nya na anopa na nya we wi ante ampa me nkra no ma no ma me. Me pacho you. Yenso yeda CP 0260196064196065. Hello. Good afternoon. 0260196064 and at 0260196065. Good afternoon. Yes, hello, good afternoon. Me pacho udini baby au kasa free. Yeah, Pacho, what are Mama Babio, Peter Banini from Labadi Estate? Na Yera Peter, Aden was a baby. Ada was a Nebia Kamuana. Pacho, Hey, what 30 seconds? Pacho, the Ghana and away for the benefit of information. It's very easy to access information. No correct. We have the internet there, we have the Facebook there, we have our mobile phones in our hands. Me pacho kasa. And then just a press of a knob, you access information from afar. SOMPA FM. And can say Ghana. Say we be Koso Tamale. I say we be Koso Bekwai. And I say we be Koso Accra. You can access Anamiboa. He's the president of the Parliament. That's a woman in State of the Nation address. Project now, what I can say yes, it's very, very easy to verify whether it's true or otherwise. Anamiboa. So we must say or the cafe or boa saying it's very easy to verify. And then Ghana, you are your own. Find your own information. Now I'm very sure create your own avenue of accessing information. Because see, we will leave it to the house of politicians. On our commentators are and all the time we deceive. Peter Medasi. It's very, very easy to access. Then I tell about Kano.
The president, as I know, as John Mahama, or Yamisoan or P, and see on back and the child for entry. What do we say? Menso Medasipi. Hello, good afternoon. Hello, afternoon. Ejana dom na wonso me pacho dini baby akase free. Oh, Mediane Evangelist what is written. Oh, okay. Evangelist, wadaro ma yentie we. Yami Shamo, Namichama Kushian, and then said Medina Dana Kakra. No And crap. Omampeni Edumedi. And Yaba, Omaigano, you can say, the mountain, you know, a Papa Betaniki. That being a bra. Mahama ya kusini ne pan kusi adam ye sane ma we de ba o ma no kwani mu but the kai pa de COVID-19 abresi ye wo COVID-19 time so kai ya ye ma yensu fi kan ye fi leta no ne te fi anwoka ye bre ni sama bugane ku paru kwa de ache ye ye ta kana fo tu anwoka ye fi ama ye du ba ka te o ma mpanyina ye se ni a ene na wo kan waka politicians ni nyina because bia no ho no mo a you can't say you pay it. Never count for a buying chairman, never cut a Mahama new because in Siaman pay their money, Yali Brimuno, later 30 years, it's like an eye. I don't go that idea, maybe one will flip on the 30 year. After he sees the Nominia, but they let more Muntiao. This is workers and we didn't tell that day. Workers Nanga the brave, a child tree. The kind of crap on the road. Medasi. Workers and the brave. Oh, Medasipi. So we see the workers there to the Jamaica to be a movement to cry, Asia. I will see free, but the other two, I will see. You probably say no man, and nobody will be empty. I'm free. But I'm 12 what I did. It's been playing my issue, no one to baby. It's your money, yeah. That's the engine, that's the woman I you better not contribute. Na omana tumi ayeyi ma o me nya ntoma mpayi ma ama nko aso ono ba kofo o ba be ye no akọ bi na bi so ka say that manifesto na mo Ghana etimo me mpe omana ka say any so ade say we na ye di ko abani o ba dia we na wo follow say ensan ya o ko from my eti manifesto ye na pesa de ba meye ono na di no na ti na Ghana fo mpe o ba so ko ntumi nye eti bi nya na ya den say manifesto da ya ye ncha sa ade no never begin to us Ghana, yes, hospitals, yeah, you say, about the Twasso. Right. Medasi bebre. Ebusiafo aha ena yedimu esi yemfa sedano ema endpoint homeopathy clinic na yemfa bi ema kasa natural mineral water. Time heba mixture etidi edro ya ekoye bowura pharmacy eni bebi eton robi ya de se obenya bi ato endpoint homeopathy ne de womo ewo shell signboard spinters kwan no eso eho na behunu womo anase kronum abohia ewo kumase saranso na se wo hwehwe kasa natural mineral water wo machira kwan a womo